Nyanombe nema. Kilote zeyu. Kilandu mateda ameze yu. Nikana opportunities uanengwa ya kwe volunteer. Ya kwe yumyo dhukume mana. Izu ni opportunity ya kuona ni otu weka waku. Ni opportunity ya kuona ni ae piti waku ya nata. Ni opportunity ya kuona ni ae utona kwe kata. Na utona kwe za uko volunteer 3 months. Kana 6 months. My friend mwa yumo withela. Ando makasisi kana ene kambuni kana anene maize makende yae kwetu makola mundu wetomete kana kuthuko makola mundu wetomete leo deserve kuthuko mamana unapata kazi. Yes, for me peke ndukemanyeneze why volunteer bantu yangu nenga sidi kama kakwa ni volunteer tamwa kwa kadhala tanga kwa wake nititegemea muzara Nati kwenda nembeza. Kwa huko kete bako na intimidate. Ndio amedu kize ngotabia. Ndio na intimidate. Na kumamba. Nini zino nzinde tembeza. Kwenda kwa intimidate. I know nini zino nzambia. Now, nye nititegemea hamu ambaye tukize hapo nititegemea hamu sana. Okay. Na kiende ndoma no monde na nao tabia tasiri. Nikaumaka kama ondo alama kwa mwene. Weka out. Mimi siniki. Na kitie ku train wa kwitha nisi nitegemea musala. Ti kwitha nembeza. But nyimbiza kwitha ndikulete wendi. Ndio wendi kulia musala weekend. My friend ni document for more than 4 years. Tavolondia. Ni yumetie miaka na ndekuwebo. Otekwebwa na una survive. Ndekuwebo ndipingi wa nyumba. Ngamanda mbesa de umyaba. And ugeti ya friend sisi kwa singulia hii. Weni ukulia hii. Umye mbesa pasi yako bandu. Na okolapa u. Ukakukandi kwa bandu. Ukumanda kwa bandu bangi. Na me hapana. Pauni bongo ikala. So ndio kwa mjona sanyi ndine woto kitu tatu otwili yani ne na chundi chocha atumie ne thane ba wimbita mwana wa pastor keka ti chundi thaba so kweyumia nikenda nikikela ngwenda nundu waune bakwati aingi mala mambia na me anengeka kilima neli makambe yawe mwana we waye manawe weki omondosu maimina mo na matango nezimu maimbe ogeno lakini wewe ya mundu mwele no sibeka wila ke bandu wende ko volunteer mi tatu we nikendo kwa tembeza iwa mundu azendi ndizo dokuma yozu aje ni wizine mundu iwa yani mundu azenda dokumama imagine ndadokumama yani mundu su yani ikusanizi kila ndo inge matese yu nekana ando inge twewe yani o monde osu te product si akwe volunteer tumetoka mbali ando inge o monde osu te dokuma ate ke ba moja wa mwai I swear to ambe yana kudokuma teteko yo bibidete kwanza mwako kadhala wewe unaendea mwako kadhala mbako bakula sia ili na lakini na mwana ne ati omona ano ne dokumai ona maizo nenge kindwe mwako kadhala no yona na bengo iwa kwa na mwaka wake na wakatatu ukalika na wakana ukalika no ipe na kenga yula wetuni asia ondo we yumete aka na kenda mo kwathima so mwithukese we ba yanza yu no usio wa manakana ando ainge to thuko mo monde zuteke ba mudia wa mwai te product si akwa mbotho ko matutra ibeto te product si akwa volunteer tuke volunteer mwaka wa kadhala mwaka wa keli mwaka wa gatatu na baune bota uma tumete mbali